MLA ka Voice of the People's Party VPP na Maulai constituency ubala syak takti hadu arsin haki bor pulit ki bala senran ki Majestor ka East Khas Hills district haka jing persyang ban khanglat ya ka VPP ban penlong jing ki syongkalan mengor hakmat sekretariat haka khat kendai teruk kolalengkot arja arpusa ulaong bagi pulit ki bak takti yu ki lakak mas bat kim don name plate kumta manu ban tip yo amdai shisha ki pulit bat ki dai tangki bri ki bakwa ban penthut ya ka jing thmu ya ki ka party hakani ka step ki noyalam ka party ki thmu ban tur sakmat sekretariat ban penlong ke jing ya ki bandawa thung kambiang ya ki officer ka Meghalaya Luka Yukta ya ki bala weng kam dangshan da ka sarkar jilla uba Bright Starwell ningkong ula syabat haki bor pulit hakapor budang thmu rengkat bat Dr. Ricky AJ Singkon ban tur saka jaka ban penlong jing lang bat hakabaar haka no pai sngi hakapor bakini ki arngot ki MLA ka party ka tau ba Edelbert Nongrum bat uba HS Kharpran ru ki laidan lang Uniu MLA ula kena baka jing takti ki pulit yau beriu bala jet dagi pajba ka peni baka sarkar MDA ka ka sarkar dictator lani ka sarkar ka balet Donbor. Dadangi mut ni. Ngilik yang betul. Bi kuat ngilik hati ni. Oh. Bi kuat ngilik hati. Are you do you want us to go there? No, sir. Then at where the plenary session is going on? See, that's what you're Ni nado bas dang ingin kuat apa ni teku apa kita ingin wanang ni. Lagi wanang ni piang tak ingin stay ya. What stop? Hey, please. Hey, shut sir. Yang kata ngadang keli menaik di police personal itu di hak jing shisha kim dei ban ka ke do khmat tang ru sniu maka khmat mo baraka juga poru man we police personal kani ke benda nang bau pai ba ula ban identify nomor om tang public bubakla gaban bakla pihak ban stu kata teng ya orang kecil bakla nak kalian jongki government official cukup nungin identify teng beliau kan implit rumdan teng ka dur khmat ru laka sakui ka ban ni kalomba mo kunus mo kidon ki bakwa ban pin pulom me kan ka jungi kun ka jungi abala ka dur implit rumdan yo dan baspa dan do ban ru kita ha abala mas Uri pajba ru laban mas dong don lang atul siap hak mano. Kajing klibi kata. Kalau ini kiki file yang berkopong. Kami agak ikat bagi dia benda ni sele. Nak kalian pergi ke parti, yang sesong ni perkan, buat jaga badai benda ni le. In address. Jadi issues kita agak jengit tu tuli mutasi. Kai ke barang kam address, in address accordingly. Bapak yang suka mengkeli akan ini senjam iki judicial nominasi kadai penreinstate ini ke officer cungka luka kita mengi pagi isu bedai ki political appointees ki baka BPP ka dima ban weng iki kai ke bah hatu kadai ke bentai ki cungka niru kani kadai isi bentar namar nak kalian cungka parti ini isi yang tai i bila pak sipun ki city ban kenmau ya ka sarkar alor ki bobon ki issues kani kadai tanggaw ki issues mulai ko bagi amoti kami di bagi ki political appointees nak kalian cungka parti min sim kia wat dia maka dia kecil luput kecil sabai ya kapisa kecil kuat ba ya kini ki officials banyak kat kum ka act mo luka yukta ya kini ki question bagi ki bela song thai na nei kita ki political appointees lagi we are banano beri bela ki beri ki ba rem election ki beri ki jan ka parti ba gubernur ngamtik ki chung ki pelut iki dikat bagi ki officials pat mo ki bela kat kum kaan barang kam thung iki nei kini pat kimut ban suthung kat baman weng kat baman tinggal ban suthu ri namar hapo ri India pan penio ya kene ka luka yukta ai kam dei ka basu simpur bat kalong ka badong kam tu ta kadida body maka dei ke body ka ban yarap ban te lakam ya kijing bamsap ibaran hapo ni ka jalan dilada nang ni na sedang mentah kini ke official bagi pasang menteri ya kekam ke joki oh ban pendep ya kekam ke joki i gumba nak kalian ke jong government pasang ban tapi miau no yang kita gigi baru jadi nama kata nak kalian jongi nyimi sepat memang isno ba kalau ke badok kabdu tak
mà cùng bằng yong ni cái party cái bang mi ban declare war against corruption. So this is the first step đang đi tăng kasin jam ka bang kong dan shibun ki đang đi semat trong party bang ship. Halor ka jingdawa ka party ban weng ya ki political appointee na ki commission ki board bat ki body prepare ulaang baka bam sam ka baningkong layo I na ka jingweng ya ki officer Meghalaya Lokayukta bat board sa ki political appointee. Kani ka si benta namar nakaliang jong ka party hakni singi ngatrai play I nilapha shibun ki city ban penkan mau ya ka sarkar halor ki bobon ki issues kani kadang dai tangkawe ki issues ndai kum mapi ong mapi habis ba kitu ki political appointees ru nakaliang jong ka party ngin shem khia wat ya ka turu nama kadai ka jing pen lut phut ka jing pen sab ai ya ka pisa ka jong pat ba ya kini ki officials bayat kat kum ka act mo Lokayukta ha ya kini ki question ba ki bala song thai na ndai kita ki political appointees lagi WUR banano beri bala ki ba rem election ki beri ki ba jan bat ka party bakum nur ngamtip ki thung ki pelut yaki nei kat ba kini ki officials pan mo ki bala kat kum ka an badong kam thung yaki nei yaki ni pat ki mot ban su thung kat baman weng kat baman tingha ban su thu bi namar hapori India hi ban penyo ya kani ka Lokayukta act kam dei ka basuk simpur bat kalong ka badong kam du ta kadika body nama kadai kani ka body ka ban yarap bantek lakam ya ki jing bamsap ki badan hapo kani ka jela ka jungi tilada nang ni na pasdang menta kini ki official haba kila persang menteri ya ka kam ka jongki mo ban pendep ya ka kam ka jongki I kumba nakaliang ka jong government ke persang ban tap it miau no ya kita ki baro tede na mata nakaliang jongi ngimi skmat na mangis ngo ba kalong ka badang kam du ta mo namar kum bang yong ngi gede ka party ka bangi mi ban declare war against corruption. So this is the first step dang ditang kasin jam ka baningkong dan shibun ki nang ni sikmat nakaliang jong party bangin sim.